Hai, welcome nga priang subhaya piha kaneka vlog kabat kamay menta kasngit namar ba la Songying si Songying menta la si banai Songying song lockdown ba ying ta tas ngi ngamot lek kai khndiat sa bar snong kata ba dan to jaka diwan ka bang te ngin lek pet kalong kumno kaneka jaka amar la slam ngaro klam pat poy hakate jaka te menta ngamot pan lek pej perlak kata jaka kalong kumno ngaro nadu baki sedang sna ya kaneka tourism ke badana kaneka jan ka snong jungi te ngampat poi rah te ya lek se phi te phila poi hang ne kaneka jaka te nia lek pej phiro phimpat yo lek hi kaneka porte lek pej menta chilang bat phimo pej ka penengro ka mot slap tharai menta ta tharai mi raban laista jaka poire namar kadang jengai kadang kumba ar lai kilometer pej te slap ro lawan tharai kai tang lockdown Ini sementing gua. woi cha air kai bro Oke, telak kamrang kendit mak teteng terapa chong ni tempat selagi ka tourism dia saat lah minit untuk lah ini ya mentahi dang senaki keneka jaka ya se hilaman Songying wai hang ne aki senaraki kenca dalam jalan kene nak dapat oh kami kena right
Oke teh mobile lapai. Tega blok roba penkun ini teh tangkat tuh hiki cekak ki badang di sena atmai teh. In saya pejadin katokan yasngan lagi lah teh sena kan ke cekak in sawan biang dangi lah. Yo ngau ko khubar bakila teh sena kan ke cekak teh tangkan ke video cengi kala kon ngis kam ba pis ngotanat ya kan ke video sumba salah saya share subscribe nangta ketahi mo teka video kalau kon ngisi kendu pada kau kapor ko be